La idea de esta competición surgió justo en esta oficina. Igual podríamos traer una competición a nivel estatal, nacional, aquí a Zarauz. Y ahí pusimos en marcha todo el rodaje. Hicimos el cambio de suelo en el gimnasio, lo pusimos bonito y funcional. Alterofilako Zarauzkiro elkarteko saila, momentu bajoak ere izan ditugu, baina azkena urte hauetan beste estrategia batekin lanean hasi gera, talde bat osatu gera lanean, eta txapelketa honta iristea eta bi talde izatea horren iznada besterik ez da. Cogemos esta competición que es como un reto, ¿no? Al final, pues todos los años que llevamos, con los altibajos que hemos tenido. Danok dakigu alterofilia ez dela futbola eta saskibaloi bezalako kirol ospetsu bat. Badakigu alterofilia kirol minoritarioa dela, eta halako eventu hauekin lortu nahi deuna da zarauztar jende gaztiak ikusti alterofilia aukera bat dela, ez? Futbola eta saskibaletaz aparte, edo, beste edozein kiroletaz aparte, alterofilia iteko aukera bat dakaela Zarautzen, eta nola ez, kalitatezko alterofilia. Eta, horrekin nahi deuna da, asteburu hontan honea zarauztarrak etorri ahal izatea, ikustia zer dan alterofilia, eta ikustia baita ere aukera bat dakaela kirola praktikatzeko Zarautzen. Tener gente, voluntarios y gente con ganas de organizar esta competición, con el trabajo que ello conlleva, yo creo que es un éxito total. Jendia lortzia olako txapelketa antolatzeko eta jendia gustua etortzia txapelketa antolatzea eta batez txapelketa bukatzeanean esatia olako beste bat nahi dugu ekarri, nik uste hortan datorrela gure gauza ikonena, ezta? Oantxe dakan momentuan taldean, nik uste garaipen nagusia dela jendia guztu egotia, jendiak olako txapelketa antolatu nahi izatia, eta hortik datorrela gure garaipen garrantzitsuena. Convencido. Analizados hoy día, lo que hacíamos, había cosas que no eran tan correctas. ¡Dura, dura!